ni atabi enu ono no ba no ba kwa ye difra wo ye ne baaye enti de bia me kasa me a metroi ana atabia ye na mamrema no so we ne ya ade no very careful so me ka no kratro ne so me kasa me wa ade a ofi ma sore me kasa me wa ade a ni pe kura me se kosua because wo wada no ba bia me ne nam no wo nam ho bi so what you say wo nam ho bi ye bae se ye nshira ye nunu ye de bae ya me fana saasi so just entafo bi o baby as bi e wani ye wani but eya na owo mo jintafo awo no ene busua entafo no betom ene maame ne papa no ya entafo no ebe hye wo mo no omo na ma entafo no etumi yira die na be ka awfo a omawo omo ba omo don wo se me peba oboade adoma koma no adom me ba na me be se me ba se ye wanema ye man tafo no enti se wa nya ma omo indirection no o se nkwala no sawo me na me ka kire o se nkwala no abane be na wo so ye man tafo mum di o se ye ba wi ase nya ya beti se entafo ya abamo de ye dey e de man tafo enti se wo ntafo na eno ni first idea ye de mom ansa na wa hwehwe ntafo na mo ba e wo mo no ye wo pe eno ye wo mo pe ye wo general one wo ye no ye ntafo bi a ye ma wo mo ye wi a ye san hwe se kwata limit ye no e die na me be no asase so die na me pe no die na me pe so se wo ye general one ma wo wi a ansa na wo nso ankasa na wo ba ye no ye mo pe eno ye mo pe wo so etate asa sebi entafo omo shata de bia o say colors se me nwia kakra shed black or shed black eno so wonyina so I say one thing is you are the same nipa you the same nipa that is the reason why yen pint afo mu no enti obi awudu o se ma wo nkono because yen pie mu ni eme me ye no e na wo se me kakra ne ye ni eme kakra ne be ye wo se me zo me ye dey me ye se me kakra ne ya wo se wo se me yare because ye nipa ba ko wow ye tumi ba ko na ye aduma abusunya so wate wi ase na wo kwa o se nyina ye nipa na entafo anasa harasa miensa omo ba wi ase ma omo ye soro ko no mo de nkuta amane ene wo ye ata anata na wo di ohia na wo ni nhira na bibie de ehinta enutina the trace power wo ye ata ede na baduma bi we se omo tretre efa ntafo wo na sebi omo ye ntafo a omo ye de omo di edwaro enutina me de papa aba ata bibusao ntafo wo chiwade yeah ntafo wo chiwade ede chiwade na ntafo ne bi kan nipa bi o wasase so bi ya wo chiwade wow yeah so wo hu wo chiwade abebre o so hu wo chiwade because I mean she na me hu wo chiwade metim de wo chiwade account ne eti mu bi anajar bedum ejar bi aso mu bi a wo de na wasase so bi bedum no ntenu no wo chiwade na ntafo ne ye chiwade no enye se ebe ya de kusie ntafo chiwade kusie efunu so bi ewu ne ade da no na wa ko jewa sa wo hwe ntafo mpe oh na se me se bi no odoma koma ma adome na maduma ne se mesisi efunu na me ya ata ba bi enye nhira ya aduma pa o se ujai na me didi ewe didi ewe so usu onye sa na usunsun no 2 minute 2 mu no efiri wo nchen go o se ntafo mpe fi ene funu ya ade e fi enti before say atakura no ye be mo akọ se e bi o maame ana wunua na wo ko no ye wa habanya ye de se yaso achi ye wo o ba ni wo se ye dey o ye mo nipadua na wo se o dwena wo nipadua no so what you say se me be ya sa no e be fu because e tuwa de ho mpe but the me ntafo o mko jere keep yase ana mo sa na mko hefunu me nko yase wo na body da ho se me ko yase abody da wa na haban e wo me ho e na me de ko aba de nyina so na e ma wo de aban ko yase yes o se we na time 20 ase eni ti am so pesa ti ase no me wo mu nyina ne se sa haban ne prevent ye
ɛmma saa fie no nyɛ dɛn ɛnka yɛn so what you say ɛmma saa fie no ɛnka yɛn but the boy wa onim na ɔkɔ ɛna woba koraa na wɔyi so aban na wɔyɛ sɛ wɔso akyi na wakɔ aba no yɛwɔ ne yɛwɔ sɛ ɔsan yɛ o na ate me yata mi amanya abam amamre mi nso a mewie ɛyɛ kusi meye ade a ɛka me sunsun na ɛbrɛmase ɛba saa na tie na menya mɛsasa nya me sunsun ni ba ɛno ne gye sɛ ɔkɔ de hunu ni hɔ saa o wo wankasa nkyɛn a ɔsɛ me de me nua no tɛne sɛ ko wato adi me de me nua no nti ko wato adi so what you say me nua no anka ne etie ne de nko wato adi because me nua no oni nti no enya de sɛ nka wo problem me ya ata nti me nim kwan a me de obefa so a saa ne ma ni nyina be dey e be free honom so what you say nti ntafo no yen mu amenom no eni yen mu binim achimeji a ye peni nti no ama yetumi no adafom first hu sa ata ba na ko obi adwane okaso ya ata ko bi adwane ba na okaso ya ata ko obi amfiu na saa eto na ye fufuma mo no o nkwarabre mu no yeah enye nkwarabre mu me da so bi e ma ne bre be na odi saa ami efie da bi am emi diedi na ade ti efie da person na mo yere mu se fie na ne ntafo da enti ye se fofie anto ata no aye dai wo garabam oh I see enti fofie no ye da kese ye de mantafo enti se ye se wo fie da se betuwe di a ene na asem na sei we go fi yeah we atakrabo a wo soro wo fom wo nsi otwa wo soro nso otwa enti se ba sa ade dia ene na asem na sei yes me kan no kra chiro pa e ba sa ade a ene na asem na sei enti wo nipa na wo be dua asase so na wo ya ata no wo na wo se hu nya ba bi wo fo na wo se wo hyase mo na wo ni bi ba bi a wasom eto ya ye ke ye bi se me ntafo no se le di sa to we but to sunsun ma bi ane pa so yes o me kai na mi so no me na be my friend me na o ka chere nso kofi ye ko nsuo ho na sa papa nsuo ho de o se ededwe na bia no o so koma ye nana no we de ibidi eti mi twa na menti ase okay oh ye ko do fufu to o pe kusua na o se nana no busua fo mo hwe ye esbonte ho ye bremo ye ba ya na ebepe mo so ma no aduane mu nkaka ma no na ye ni bibia but afi no so ye no mahwe ene so ye koside yeah am say papa na say koside de di na yifio side bi kofi 40 days bia no yo say ye bon paye ye be rade ase say ama na to ye na o say no bi say papa ade na 40 days o say 40 days a spiritual time yeah ema ni pada say bia no na ye ni ye de ye hu na me da na say it is ato na wo ka no ama manya entiase bi say na me papa me sorry me nana no onimbiye de oka yeah enti twa bibi wa ase edu sa afia de no ntafo da mu a upe entuma fitaa bi na makọ adwira eno ni adwira no na mo de adwira mo ho matena akunya bi so yeah na mo de eto no asi odi kusu na to so ede na ebasa na esi ye pese tumi na de baaye no ye ma na aduane di onye ni se na no mo di nkomo e ona nanu side wo de won ta for side o na nanu side ne ta for side enso so kakra bi dem enso so kakra dem ne se o se ye de ne di fra wo ye na ye den ene baaye so what you say aha ena na nanu de ne se bibia omo wu omo ko ena omo aduane ebi won so ayi bia suma ayi bia akọje na oye dey wo feed no but ye den dey ye ni passe na no e wo se feed to me no so you say oba apia say hey ata baba ma bibili David oba kwa so be obedi adidi David otum okay so what you say into the moment I wo di no feed no into be dey say odi akabeto fo obi so abam no sha say on krabrem isi ono wanyini ofa Kristo watam sa mamre ni nyina atu agu abra wanye amani bia ma ndi ono sa no e de ne bitime esi wo na brabo se bie 4 lines na obo nipa e bere wo sa de no so onu sa brabo asase nye de se wiye mena me ka kiro enti ne wo de sha ase no so wanti ma fa wiye a fa sho tirim se wo problem adenti na waba ne wabetuni e na wo sha ase se wo ya ade no
wadu baabi a o be ka kire me say wo de wasesa na wadane nti wo so to saa de ne totwene wan fa ni di ama de ne sida bi wo be bre say opem say wo be nu hunu asa akwakofa ade ne back no enye wo pe na wo de ba yo ye ba ye pe ne de ba wo bibi na de ye ba ye suma ye se na na ya de nti ne be mu tinye ye saa de na ye suma o se bra ba ye no e wo se wo je se wo anya na za wo de du ba bi na akoto twene a it means that wo pesa wo kire se ba bi a wo free da no mu ni nyansa yes Ebushefo so what was soon enne enne the trans power oyata o enne so oyata ana ata sie san komo we bi the dachi bi ebi ebenya fasopa awo abrabom ebi ase na okodu medi na wutie me ne the trans powers a ono asa ya ata ana ebitwe ndafo ho asem no ono wo chichiru mu se ndafo de omo ye special mu free baby na de bi pia asase so eni tuno mu wo amane ne amamra ebi oguguso omo ye nti se wo ya ata na wo ya ata na wonya samane na ne wo bra na se what to bibi na de atotwe mpelifo say titi obi ka titi obi kire ntafo bi obi biye so on say ye nyina ye nipa but omo nko ha no du ba bi a omo chinwe omo mpewe ntafo nko we ntafo nyese enen wo se bo ntafo bi a omo so me ntafo adetia omo nyina no check one color ndomo ye ntafo ti no mpe na ye ntafo bi da se ata senior arena wo se mesre because o say nya ehye atade ba ko ntie ntafo ntie wan kala ntafo ene ntafo de nta ade ebo ho nta aha ntinye ntafo ade etale ho aha ata mamu musa sa asewu me komi fie mu a ya mane ne amamrema na so kwan fie a akunye na eye ohene teso no yeah eye akunya tuntum yegusu nsa ana yegu nsa e ma akunya no yese ntafo nso munya ahemfo nso muya ahemfo because of bibinti yeah e buja se makunya no mugusu nsa e die nti na mama akunya na se muya ahemfo on se ye wa amamra e ma akunya no yeah me wo mre bi wo ho a duru a be de konsu tinum ko dware makunya eno die nyina so na ma wo de kosa e ho bia no on se bia na mayemfom so bi na fia ka akunya no te wo se me ko dware na tumi ni sai den e betenam so what you say entafo akunya ne yo kwan e fa so a e ye obi ade ebi pemoja ebi mpemoja enti ni opemoja no ye wo mo a ye de ho adwuma enya aboa bia ye wo mo a ye de ho adwuma e de mu moja no e ye ho adwuma ma akunya no eni ntina se wo ata wo se wo kobisa ansa na obeya abamu na wa ye wuntimi fa wo penya abamu no mantafo no enti kam ko bi pebusa se se me ma wo nta minim ho amane minim ho amamre na bede mu se o se me ko pe akunya na di akunya kura na me koto teachers must go ni bi teachers bend down ni bi ana say stuffing chair ana akunya pe ankasa na buka wasem ye wo asesedwa yeah oh sir yeah asesedwa eno na ye ntafo akonwa ne nti be ko na o mai ne kama ye de ama ebu akwa ye kwose ne ya ama wom but the need end on say omu ye bisi kwa ho nti wa ye no de sikwa ho bu ono akwakoto no but ukoto ba ye wa eniema e wo se wo ye niema na wo be ye ne ye ne nkwala ne pe mimi se mi mpemo jasem enti mi ntimi fo mo ja nya makonwa ho ata epese me twem se ye bosom na mo ye de mam no na bosom me twem bo se ye bosom na bosom de pa ne hye sa akonya ni motimi manifest to me sa ade se me me fo mo ja muso enso ye adwuma enti o ka bosom a bosom bi adi moja to be so kire sai obaso kire sai pese me kire sai yeah on se na nanom wo konya no omugu ensama konya na BBC ana nanom so ba eno mo bekasa yeah eti bi bisa se sai mo so mama ne na mo ye ne sa akonya na mo betena so na mo so mo ka amamre na amane e ma sa akonya se ne na chose ye ahemfo no but ye mpra de wa asase ye nia de wa asase so ye mpra konya wa asase so ko ye akonya ye de bai mo ba no mo nya ahemfo be ye free ba no ye ahemfo ne ye bai ye ni obi ankase ye do moya no na asese ye ya de ye ho ye ahemfo ma ye ho abusia e beto me ahemfo ma sa abusia no
nti ye wo say ye tra akonya so ye niam It will be a 1 year sama mbre ya wo fa wo kire mu no efutu be na do wo ma no o futu am de be man ne ze so far as I atane de nya ne ye wo pe na wo be ye yeah asa kan ye me pe na me ya ngaza me ka uni maduma me ka me bank manager o ba ye school ma ko school edu akiri o ka me bank manager but enya no na be ba sa so be ye nti certificate nya gum pass yes me certificate nya gum pass ni ye wasa me ye no ene na me ye ni ye share me se me mra me ye no ene na me ye no en me nya problem da ebebe na wa dwen ba ho se dabi mechini na mape me nyoma na sa entafo tumi no ne mebe me di ye wase ene ye so ye sa se ni ye so ene na me ka se me share adwuma we as 20 years ni o December na me nya 20 years I'm start adwuma we December na 20 yes the gym license 15 years ni oh yeah susumsem yeah 15 years ni enti obi so na mo ya be ka so small boy anaze be ka se afi na wo ba adwuma num baby ye wura ni baby ye duru no ye nkasa ye na mo adin because anya ahoma so ni akase sem ye di ni baduru baby so what just say enti ye so no eni because ye wo ye I mean kind of story kakra jo ye wo ni like ya mo ye nsem for 3 months ni mi ye nsem da wow mini ni se ba ko na bi ni ba ko bi ni de na ba ko mo ni di ni ya mo ye nsem say for if you move free awo ye ba yes for 3 months okay ye bu kwanta nai so yes ye wo ne to ko bayon wow yes and you know they be ameka say wo ntafo na say unnim ni ma bia na obe bre wa brabo me ma me to wo mre mpapa mre because omo hu ni e wo so omo ye maye ana omo ye maye no so no ya som nti ya aboa yen e na de ye ko nti ni amo ye sem for 3 months ni emi ye nsem da nti unya mfese na hu se wotenne bibi kasa kyerɛw na dabe na unu anu ma o ma no a o mo ba o nche no mo vie sen oh mo do mo no mo be 6 years and so no mo tim ka to so bi twam sa usa ketekete a o de bo se ni obeji wa wo no wan hawa o mo ye wo mo hospital no na be bre na infect because o mo ji awo se be ni o mu na kura nipa ni o de ba otimi brewase otimi de fi kan eti ya wo hospital ye obi amfa ne sa anye yawo dabi na ye chiri ade na ba ne kwa no e wo ba bi special ye ya fi bia ye kokoya ade o eye o ma me chiwa ye chiri ade no momoje enu su no so bi ata na sa ade no su no edi ni nya so e obi ane ne de me de o o de o ya wow asenta fu mu na yen no it's not about me oh this is the problem Africans ye wo what do you say China ye wo de bo wo dru o mu yi de ade mantafo echiwade no there be ntafo per se say de be o tumi ne be bo o man no but here is the case Ghana no ye the religion ni sam niam bi ato ntafo niam nyina ato atwene yes ato atwene amagana enti ene no say okogira ba bi na ta so ya ata o abamu ye say obi aso ye bosomfo ba ata asemo okay on me won ntafo bi o esu ye boa na o muso no o mu bo na o be ka ba ko penyin o ka penyin na kaka be to aso o mu be ku this ba ku wu ade se ba ko su awu ba nyo bu wa but ya say kaka no msa ama penyin so no msa kasa na efie ni nwane ye na be kana na ese o mu nwa ya ade kro there's a medical catch say me nwane yare o say me yare enti habit we fam no e wo say enya impact o we so na say me so me ata na me nwa ba ku di ne ba ku ani ye so e wo say wo so di ye say bia wo na wo ne bi a wo ye no entimin type on the blessings ni nyede e ma wo na say bia sunsum no o say sunsum na ye ba no say ya ba say entafo de but obi a no e wo ne di na chi ntane na kabum e ma ne ye strong no so what I say em na kabum ma ne ye strong no enti ne di machi na egwa no ma di ye na wo de wo so nye de wo so ye wo so nya de na be ba o ba bre so what I say o ba bre e na entafo na ye hu o mo sa no ade ba ko ne say ya na ye ma me no musu de ntitimu ye de e ba ye ntem me catch no plane omodo ba ko no moja ba ko en ma me na papa o be sa de ne due because me punish me papa
Aren't no me pani say no no do kakra na sen me twe na so rough e mo work can serious who a penny? yeah And you want to be shy, I say, I want to be shy. I never had it me na small so me had it hey o say I almost tough one kakra ni kwa tumi say penny no pre no mo pre ye empanifo ni yenye say o sa ko bi enya say mo no da kwadan ne papa enu nti na kakra no matia say nti na kakra de bia de o sobo o mo pre nti case aye de no mo da beto ye na so ye dum ja no ne adum ja no to do no enu ti abeka to say ye ba no ense say wo dane no ni odi akire no o na epani ni odi kan no o na eketoa so what is it so wo dane na tell bia be man pani bi na ti na ya no mo kono ni mini nya ne yanko because I would say me na me pani ba de be do asase so ya je ade ne de aye dai e ja ma so I fight da bia be ko ate e fo fida no obia wo kala wo hye e de etena abam so ana fita nkwa da bi o e white nkwa ana ida se ya wo Friday ya wo Friday edu fofie ni nko ade a e wo so ye ne ama na di na wo kwantana so aye ntafo bia na so nko ko ya mane o wenye ntafo bia o se ye wo nkwantana so what is it intime me kasana me kasa me ya ade wo nkwantana ya me kuro me I don't joke with four junction no every every me kasa me wa ade na me ko jan kwantana so ya ade a e me wo ye nipa oba wo na so fan kwantana so a hi emfesi hi kwa na wo ka bibi se e dey free baby nyina ife e na yem na mo da wo free fa na wo free baby asa na beto na yem ofiti ya na beto na yem you wan ka so free and there's a catch your home secret oh akata o menye sa and we catch your home secret I want for be say kada but me ni baby am free so obi esusu ni pa bi ni baby o free obi esusu ni pa bi okwatumi bia no oni baby o free oni baby odidi ko abam ne bi ensuo ebi emframa ebi sebi ebotam tumi ebi nnua tumi na eya abam na na abam no de enye se bia eye botai tumi ya na se ensuo na se yewe eye amamre a ye de mantafo entafo tumi no ne ope ene sa ade no ana mi se ensuo tumi emotia baby se ensuo tumi de se wasase so ye di free baby di free na ba yo hey the tini na no because ono no wa be no e gaga ya na me hwe ni se di o every ni pan kasa o but because be free ba ni o ni e de wo no de de o kwaji wo ba be nso se be bre wo mo so se be bre wo so se wo enti e de ni free ba bi na ba ye eno nti ni e wo amamra a e de mo sa ade no na so bi nya amamra no bia kwa ben so e wo so wo ye o atanko ade wo so ye but one thing is o ni na kawo atabam for me fola ni tubia e no bi so oye atana se atana o tie bi na bi kire na adwo peso busa o so oyi na no me telephone number ni 0244 840108 0244 840108 and 0205 500 215 usu betima badwumadi so de kire wa adwe no so abisa esua de o wiase na wokwa ena me ni menuata with my friend the twins powers on the what tell aba and osade entafo tumi ina didwumadi na so ye na mato ne sabre say obi wo ote asetene mu ata sikato ne sem na ahye obobra na eyeye enso se entafo ye ayemfo omu ye nhiraba enso ono de bia na wo kire de bia na na tade egunu ko no ti fifiri e de ntina ta udi hia be se wo free baby le ba na so obi eno ti na me say ene tie me e wo wiase e na okwa ubet my friend 0244840108 and I said 20205 500 ata aja sunsun wede so wo sunsun e de we wa no sikra de adenti am all feel big na ni mpanifo ba me na ase hwe celebrate bi nya quarter asem na quarter asem na no den pa I was a 5 years and then I court. No Johnny Free Accra Robert Wangu Kumasi.
I do Janacra. As a bit was our one tafo. The bottom catches me, mamma no. Oh, and you maness. Yea, doom Jan. I be what down then say you. Would Jan was here, would Jan on your shin say. Into a simple thing as ABC, you could to me head. I don't come a person will be unpredictable to me. To be Yes. I take my from Chicacra. A you top and run out. Yeah. It depends pan will be your no yaka. And not to me also, yes, with there be. I could make cherry baby. Oh, me I dey visit here no. Hey, mo dey ma bebre o amempe. Especially say bebu manintia. Ana be cassette ya me. Nti me ni pe bia na ma me cassette ya. No, wo cassette ya me a what disrespect me. Mas I first follow line into the na say be e was abo no so apa on sima dumiensa. We are say na kwa dumede ne yedie. Ene ye twins power ene twetwe komofa ntafo tumi o. Se bubu na awo ntafo nso na ahokyere no wukom. Dinti no so owo ahemfo na ahokyere owo ahemafo na ahokyere. Ene owo kyere kwan asebi ntafo omane ne omambre etie. Dubeto mu a na sa ene yibuso a yesu ade. Pray 0244 84 0108 and 0205 500 215. Hello? Hello. Hi, man. Good evening. How are you? Good evening. But you need to make your free. Okay. Mate, obey you are no. Ata. Only any way na mama be dey ma o. O si only any way mama be dey ma o. Me sorry am dey number be to dwafre me na ye. Aha, okay. Enti wo dey ya afre me ohun. Na ye nim komo na me ma ombra 101 na me hwa de na me type na ne breast ne fama. 0244840108. Hello? Yes, I'll pay you. Didn't be your car free. We didn't be your car for penny. Okay. Open you. Okay. What's it? But you said, baby. Mate, obey you are another man. Hello? Hello? Yes, sir. Good evening. I am coming with you. We need to be your cassette free. Hello? Good evening. Oh, too bad. 0244840108. Hello. Hello, Open you can say, Majoso. Papa, Coco, we didn't even get a free. What are you?
kamu kuji, kaya na abang, mana, kamu sesuatu. Mama, mereka tak lagi nak kita tahu di sini, macam hello. Hello. Every Simon, my man, the telephone number to be home. And I'll be for me, I may do a cheap. I mean, walk on a sway. And on Sunday, so nah, offer. And then the number so screen so wait me after. And then I friend twins powers. Zero 244844008. Who's bet me about? Hello, man. We didn't make a free. Okay. Ata we dey for but we say so who tari preko what tari preko na say what tari preko mo me na you are no for but me ka be wo obra mu o pasa jasa na me we na me na you are no enye kusie ni kwa na mu chino ba me nye bi for but me kasa me kra e kasa kire me se wala ogu ofi enu tina ma brabo nko yie ma enti me na you are no ate jai ate o ma kase ma me bibi wa chiri e be di nkomo 0244840108 hello good evening mame we didn't even do kasa free Mate ata ebe yiwa no na emum no echo bacho on the number bacho na also so afraid why hello 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 Hello. open kese we didn't even kese free wadarma Ofa kwesi. Okay, ofa kwesi pacho man nko. Pacho etiu, wa jentre. Papa. Ode koso na he wadaruma na fa aye the trace power number na onso mo na akran so di wadaruma. Ata wadaruma bubo number no le bia do bi. Run the whole screen so by 0248 69 98 and run the number. The number is 0248 69 98 0248 69 98 Hello. Hello. Yes sir, open you didn't even your kasa free. But all right. Eja kwa me. Wajara mama nko. There you are bacho. Obe chichi moy. Me da say. Asenta for interior for person do mu fancy room. Say also tell you for the so ya niam o. Owe ankwa. Yes. I'm no so ya niam. Ojo mu so mu. Enti atabi only tell you be your problem. Ish. Hey, that way. Hello, what do you do with your casa free? Hello, Dupa, Abra, Madam Call.
Masa, don't do that. Make hand run. Mama, they are so bad. Mama. Omo ya nfu. Enso na hawo. Opeyi. Mama hawo. Eda for number 0248 Watchro 69 98 the free one more what na ya mabere ma omo no 0248 69 98 view. Ọjà mabere ma what amusumu ni ye odaroma 0244840108 hello if the last call odaroma hello I told me the last yeah mommy good evening mommy no free why Wadaroma, what the last quote? Trans necessity, the foot or the mouth, Pacho, wetty, Wadaroma, why? Mami chance infinity and so. Because we work Jimmy. I'm not for you anyway, dear go. Yeah. I'm on is a man in a mamma to you. I thought Mammy Casalua, Christo was say, Obani dear womb, but one two a mamma and one say, Monia Casa, the animal for Caesar, dear Wade, Emano. What I say, or say, oh dear, or share a man in a mamma wedding, Ekina, no, must say, over two I am a brave. The no TV are so water. And all that for go to Musa Braboni trouser. Eh, Ata, Mami chance free. Mom frame me no me patrol me life into no o frame me fa me sorry na ya kasa. On say entafo ba ko free mu aye wa mamra ye ma ba ko na waka no. Ebi kura ti me mo ka say akuaba e de kan nua no ho. Me waka no. Let's abeye wo so na na say wo aka say nipa so enti odidi a so ti bitu o ma ni nua no di enti atabia ni nua be free mu a ya nye amamre amfa ma no ye wo ayo amamre ye yo e na ba ko free mu so ye wo amamre sa ye ma ba ko na aka yes ye wo amamre a e wo se ye ma ba ko na aka se ya nye sa amamre na e be ko enti because e bi ana mo ba no mimi na tumi ni kura me wo so na me kaka ro so na yedie ni ye dai e kura no enti you connected and send this only the car. Messi, I went to my arm family. A bad day so be. Papa, free do go. What's I want her for? Yeah, they won't yam my memory. Was so sorry. Or some more 4 months, me boy. Say, cry the Lomusa until the cancer down the day. But it's almost train. That's only a man who blew on sa. And I bear more size or a master if you come. It's a hollow. I just all purify now cleansing and send what to me a mamma. Ah, this is what's in on. Yes. I you know, so I said, you're by a single, but I was to be too weak. Yeah, something I was saying, I was so crazy. And you were was way, yeah, so we yata now on super ye. Oh, let's maba. Obia ti me ba me ho ayenfo ba me ho asofo ba me ho obia like me konfo and e mo wo so ye e ba so ye so we atano de atatumi odoma poma do dom wa odi di uduma no uduma de be pa na wutimi di wo so ye oduma de ye die ne die senior ye kasa ye ka e doso but ne me nya wo fasika duro nso ma sa me jasika duro ma me pamo oh okay o kwa besa ma police acho adentina brancha wasiso ababa wa wasiso umpe bibi nyeni entawachi na ade na wo ye ne nyedai enkoso okay na obeja udi ngwese means e was ade ni that be for adwen ko ho na se come do want me for answer me ni nyedai unya aduane ntimi for answer me ni nyedai na omo so na se bi
omanya sika yeah ba omanya nyina sika na so mampa on babo enti sika na ba na ase nyina omuso mo tibi ba wa so e manye timi aba ade ehia woni pe bia brabom e ya ahobambo obi mo na ware ho ban enti na ware na jija ezo na ka so dwe ofie pa o before a problem ni opeja no hu ni say eno ano no e bi kwa no ko ba bi na ma ni peja aye instead of so obekọ na mi pa no asini mpeja na no ma no ohu ni say ya kakra na wawie ono bo chi we wadaro ma no telephone number me pacho me kira kwan ewo abrepo broni krom kumase abrepo broni krom utla kumase guest kakra bi a ye wo hono ma nti wo beduru kumase ya kejeti a obefo asuofia ka ana ba bi a wo bia no bedu kumase obefo asuofia ka ofo asuofia ka osu besi ewo abrosayanse ana broni krom junction usi a na watwa kwanum taxi wo fu bi na ka kire driver ne se obesi wo abusuafie junction usi abusuafie junction e free wo ba ye honom no e just a walking stone just 2 minutes crying do na wadru ya painting woni na white oba ye betina se ye be ye hwehwemu amaw ni ahu se ye betimi aboa wo ana ye ntimi mboa ye se oba na betina se ni ma chose koyi hwe edu fa process mu your telephone number now? My telephone number is 0248 69 98 98. The number is 0248 69 98 98. And number is at the screen, so yeah. Number now also a friend. So what did it have? Ata. Let it be free. Yeah. Let me get D4. But me D4 back and I'm a T1. Yeah. Because my papa do it D4. It's the other kakran so me mata no. Also friend me catch and say ono enye kusi problem na kwa kusi o ba ko na kasa na wari preko o say preko ya de entafo mpe so mo say me kasa kusi nko na mo no entafo no ensa kra ya mpe o ensa no oden ya mpe ade bi ye fin bi de fin bebra obi a no e so twon ho frem ta jaisa ade ensa so ifin na wo so be bro ya na yi kodai na funa kodai Only baby and Sabbath in the wardrobe. Me no be thou, and me no be that, even though me mammy or woman tough for me no be that. Me when you do a me name yawa the baby more my idea. And I boy me soon and yini. The woman I said, woman, the proco and I and sang come on, be a quit to me, Biano. Be a quit to me, Papa Biano. Sanya mano, or chinning who free on. Obo catch us in the 2 me pe, or don't lie on. Me dear. The 2 minute cram no empesa and you be a different bebrem no empe me this mistake at the end go say bebrem do mo no mare preko ni sanyoma no o ya kanwa we preko ni kusie ni sanyoma na we so ba na e do for processing obetima cleanse o mo jira o mama entafo ya haban okay na wo mo so na se bo mo nya entafo enso mo pe yidi especially my amabai o ko aware ya bibia o problem oni ni kun and na me kan ofie bi mo say obo onye soulmate yes onye ofin pale say okon no kra ne no kra pushi answer now nim say express was connect wow share but dem so la mo fa bia na mo de sene no basere o fa bia na de sene me kofi krada be na o say me so me fa na ne worry krada bia betimi afọ but brother na ya ade a na o hye say o fa brother obenya asem enye de tina by first also you were krada bia ne de was oye dey there was better time no be kire anum ne ma kire krada bia ne haban ya was oye dey uyusu so what just krada bia wona haban ya was uyusu ena month bia no asase bia wa ade nipa was oye ena so be pie free dem bia ko nyuma so ye wa ade was oye ansa no be hwia for telephone number to you na 0248 69 98 twins power na hotel in Kano also wo brunukom wo sane kakra bi o get school wo dey say o ko eye Asufia ofu Asufia ka osu besu abrosanse ana brunukom junction usi ya no watwa kwanum taxi station wo ofu taxi na kache driver zempacho mesu wo ye ka na Busuafie junction osi Busuafie junction na otwa kwanum a within be 2 minutes no adre hon ya painting na white me dey me chiro kwanko tuwa bi so free kigetia so free tech so free eye ebuakwa eba usu ubesi eye angel anase abrepo junction usi wo pa pe usu pe Asufia ka
Ufa so fe ka na so ubesi eye abusua obesi broni krom junction no wa faka ana so wa frɛ eye Twins Powers 0248 68 68 the 0248 699898 and always we do also entafo until last digit na say epe wow it is me use number bi and the digit anya peda 0248 699898 ata e number no me nua fanadam for especially mom ye ntafo no the mom so sebi muni ahobambo nso no oye ihu adwuma bi e mepacho waso ya aban na aban be na odi dwuma na sa aban bia amam de di adwuma de bebre bare ntafo aban na ye kese fa ho no oba me be kire me nka na fidie so ese mu ntafo no mu ya beifo dwuma aban bi mu di tu beifo de ni beyi bedi ga ga se beyi nya de bone ba be ba kire ye nti o se beyi ya de bone enipa bi enya tuntum a tumi a eniyama 5 e na nipa no etimi be dane bas etimi be dane e wo bone kwa so ahomaso de dikan so obi nya tumi na se ka so be for one ade etimi mani edane be ye bone ya ahomaso ahomaso pesa minkumnya yes 19 twitwa aha na obi wo ho nso so a ne onte ye ordinary kuma afa e ka kire obi saa niema we ne etimi generate mo be utumi ne kura na etumi papa wo etimi be dane bone ma wow etimi be dane bone ma enti be na wodi esiwa eye da soronko a etimi sane ka se na die so dia ye aduma aro be se kwahyew mo pa de a fo fifiada yeah About coffee, so independent jai saman, any fifiada but the aduma the aduma eti dey kwa na be special or sade nkwama wa ya ntafo o se sada na 2 minutes ane ntafo 2 minutes sada no sane nti be bana metima konwa so no ma hye me white ameto de bia oba metima hye color bia mepe so oba na e Friday no ma hye white ane bia me kodi bone na to bi o konkon se bi muri free chichiri ba na se di onye sa chaso e min chaso dire ti onye se bonu oti min kasa bi o kasa unya no ne wasa be kana maka yeko last number na nko bela me number is 0248 69 98 98 0248 69 we send a question amano o say ni nua no de bia no ni nya ntawantawa ama ni nwa na ewu ya nya amane ni amamre bia ansa ama no e basa na isi na mani nyoma nyina ye basa etia wa onto na mo no mbra ne mboa no me fantafo bia sa me nipadua hu atabia me force me nipadua me hu bia wo ni fiade bia me force me nipadua nti obetimi aba ho ba e be adwuma ma bibia be okay enye kasate nti but number is 0248 69 98 98 0248 69 98 98 ese moruwe waso ye ana wasane yeso tumedi awudi ene efutu ade be ma na sebi omu ye ntafo a omunyi amane ne amamre ana omunyi amane amamre di no wada ma letu wo ba me sha se free honom no hwe o ya tana se o asase we so nko a e wo so hu ze nya o paint na ade ti asase we so na o free baby ne bai na bibi nti na wa nti ade e be boa ama saa ne wo ba be ye no wo betimi aye no waye ne yie no ene wa mamre alright nti me gina me kan chem ze me kwa sorry unti me kan chem ze me ye mabamu wi ama me kwa sorry aye te me kwa sorry ata me papa yesofu papa yesofu penny pa wa sorry bi mo okọ retire cry in 5 months ana wo fa ata fosum asa me ata papa nya ata me na me ata me na de ni kura me ntare na wo se me kaze me papa ntin me jai me dia me de na me uni me ntia me ba ata no udi me ntia me ba ata edu di me kan jem se wo sum ni ntino me dia me de ba ni me nja nto na ni me ntia de ma me ba e de esi da bi de nya adwuma ono ni dia de ba ni wa be ya wi e bia so ko retire me so me ko retire obi ko bu ni dia wa konta edimi nya me dia nto ensi ata na me pese me bemu ase but when you enter mu ame wan kam ya meka ye wonku bi oni sabra bi she ekokwa mu o me de meka sa sabra no mi akasa na oyi kesi bi enyo bi di ninya na meka chense wo ntwa so because me no fa adamfo enye ne wa chache 8 years ni ya na chache sabra no wan pa ama me ba opanyini no
Also, okay, a spiritual marriage. Yeah. Or that na bibi ne da. Me am be Jesus amna no. E de man o benyi ne dware man ho e de eto no. Yeah. Na me bi Jesus asamna no. E de ne de ye. E de ne tumi be de tima. Oh. Asa o mo no be Jesus asamna ni dware spiritual marriage ni timi free o mo. Oh, say enipa bi odi ade be badwa so bia no nipa no otumi. Te was otimi generate otumi ne ye den. E wa ade na wo ye ni. I say me def me phone ye ma. Bibi wo me mu na me def phone ye den. E den ma. To use so was wonya resource. And a secondary and tafo ha ban ni bi she samna ni. And tafo so catch us and tafo ha ban e bi she samna ni. Oh, I see. Anything say be obi o spiritual marriage. Enti tumi bi eni wa den ze ntafo. Onye den oboa. E wo se okọ ye be pamwa ma ofri nipa no so akọ. And this obi pesa samna ni bi ato so obenya bi we. Oh, obetimi enye bi oba ye hwa obenya bi ba bi owo bia na ebetimi di amane ka akọ akọ no so bu akra. E be no pesamna ni bi ofre ya ene be ka ho asem obi wa brochire opesamna ni bi. Ye de kwa brochire de kwa Italy, US, Canada, ye de kwa be bre. Sa samna no. Yeah. Apart from spiritual marriage no etimi bi bi. And you bre lack protection. Never be favor. And samna ni timi ye. E krense ho. Say obi ewo asetena bi mu a na brabna nkubesi asasa na rodwa onya bia ebetimi me no me samra me dware me nyware samra bia atis ebe de wonya asasa na bi ofra me nko ade a ofra 0248 69 98 only problem. Okay, also the no ye gain say no na me de keka haba bo bra de ma no di jare ware I wadaro ya de aze okay na fa yonko good 8 years minim de wetima yama aye amanfo mi ankasa kasa opanyi bi no hia eye samna ni bi American wasemi oh yeah spiritual marriage mi ankasa kasa mi program ewo efifufuro bi bi geni ene ye program no o se samna wi yaro de ma na hoto no na munu a hoto we de obi asabi wo spiritual marriage favor na open ana uhia bible bomodi aso be frɛ eye twins powers 0248 699898 ene ha na di dwumadi ni bisie na sabi kasa tiao ana kasem bi ena eto chima monfanche na me kan wasem bi ewiase na wokwa pe wankasa ho wadaje de busa wasem bi ofiri wate yi nyina efiri baby na ebe PS asase wi so efiri baby ena ebe ye abusua onzo obo abusua bi biso me bo abusua bi wabusa se abusua no omamre ena omamane yetese enu ti na wiase ena wokwa bi di ko face bontin but my friend esukutu oyi pebre na me koi mama ncha Gloria o ampa ba I say dey ekoi was it ampa me kwan so me Chelsea ko say no ano no advantage okay shout out me Chelsea Gloria so hwe aba ye peja mu ne mega cho bia ne se obi amo ne ho ban no bia hwe ne ho so ye enwene boni ma obi no bu a odwene boni ama no no unim oda na adwo ane oye wadam watene mpaso na oye niama hwe ho so yi na wanyina che oso de opje na ade na na bawie bo betimi abo no onso ko na na adwisu mu na onso ko di ni komo bi onso betimi abo aha na di dwumade ni bisi bomoni an say obehwe sa dwumade wo YouTube Sport TV Facebook Kumawu TV dwumade the broad from 7 to 8 p.m. Monday to Friday na also edwatode bia obetima Friday 0244840108 which is 0244840108 and I say anyo bi chiro so and na wo ehintasem bi opese no ye che wo sunsun nipa bi na opese obadwumade no ye becha wo fresh number na 0244840108 be chow e di dwumade nsi a na momu no hwe adehye peace bye bye.